I gdje ste ljudi? Evo nas u još jednoj epizodi Minecrafta u kojoj ovo je znači jedan vrlo važan klip što se tiče Minecrafta, logično, znači poredate ovdje ovako, znači to mora biti. I sad uništavate tu, stavljate ovu. Uništavate ovu tu, stavljate ovu. E sad, vrlo bitna stvar. Znači vrlo bitna. Uništavate ovu, stavljate ovu. Ovo morate dobro pratiti. Znači ovo možete odavdje da izbacite. Sad. Otkineš. Ne, ovu otkineš. Ova ovdje neka ostane. Znači ovu otkineš. Ova ostane. Znači pazi ovo sada. Otkineš ovu, ova ostane. Otkineš ovu, ova ostane. Znači sad već. Ovo možete da izbacite. Ovu otkinete, ovu stavite. I vrlo jedna važna stvar. Ovu otkinete, ovu stavite, ovu otkinete, tu stavite. Znači otkinete ovu, mislim ne otkinete ništa, samo stavite, otkinete ovu ovdje, ovo stavite. I jedna vrlo važna stvar, to. I sad još nešto ću da vam kažem, znači ovo je, znači, Bože ranjer. Ovaj fazon što ću ja sada ovdje uradim, znači Bože sine fazon, čabenski. Znači ne smije ovo biti uopšte u nikakvom dodiru, znači, eto, znači to je to. I sad vrlo važna stvar. Znači ovako, znači stavite ako hoćete, to. I onda ispod sad ovo probušite, tako da vam više ni ovo ne treba, a ni ovo. Sad, uzmete ovu lopatu i onda sve ovako to strgate. Još ne jedna bitna stvar, znači bitno je da ovdje lopatu bacite i bitno je da pada kiša, eto. I šta da vam kaže, to sve kad ste uradili, morate doći ovdje, ovako, prebaciti u F1, u F5 morate stati i govorite, ovako. Ja sam posrao lavu, da li je to moguće? I onda će vaš unutrašnji glas reći, ne, to nije moguće. I zato ćeš sad da se kazniš. I onda će taj glas reći, Dobro. I kad dođete dotle, kad dođete do ograničenog mjesta, pogledajte gore u visinu. Opa, Gangnam Style. I mislim to bi bilo to što se tiče ove epizode. Vidimo se u sljedećoj. A dotad, ćao!